Utuko wa tariki 23 mweri ucio rathirire niguo Bernard Mahiu na Stanley Kamau macemanirie na gikuo kiao thutha wa gutemangwo ni mundurume ungi wa itura riri uria wakoretwo uma njera kuria ikarite ihinda ria miaka 7 athitangirwo kuraga muthuri ungi na mutumia wake itura riri. Igongona ria hamwe ria mathiko maya eri rigitabanio muingi atongoria na arata makiyumiria na njira nene kunyitanira na andu a family ici cieri igongona riria rikuiyuirwo ni kieha na maithori. Sister ciakwa igiri nitukugeria maundu maria turabangite nitukuikia mwathani waheanire Stanley Kamau na Stanley Kamau irungu na nowe wa muiyira ni giko gikumithitio na njira nene. Andu othe makiguanira ati mwikuirwo uyu ni ugwati munene kuri muingi kuona akoretwo akiuraga andu na njira ya magigi. Kuma 2009 aigera rumande ayacokire kurekererio last year ario muoyo nigetha tutemenge wega. Atongoria aria megwikinyitie makiuria maabitha ugitiri kuhika kumuikia ngono niguo thayu ucoke itura. Kama ni mtoto wa MP haki ya Mungu kungekuwa na helikopta juu. Huyu mtu asiposhikwa hata sisi tutajipata kwa mikono yake. Ikiwa atapelekwa kotini na jaji yeyote ama hakimu yeyote aseme ama amue kwamba hajapata ushahidi, basi watu wa huku Choi, watu wa Gituge watachukua sheria mikononi na watamfanyia vile alivyofanyia wengine. Kamanda wa borithi David Kaiga augite ni marethana na mwikuirwo uyu na ndekwirica guoko kuhiu kwa watho. Ninasikia huyo mjamaa anatembea na panga hata kule ameenda. Wachaneni na yeye tu. Waache ajaribu kushindana na kupimana nguvu na serikali, lakini serikali iko na mkono mrefu. Ngiribotera Inooro TV kuma Coi Mathioya kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.